درباره پرسا سویدایا باشور سوریه دجوینه کسی آلی ده 16 ایلونا 2025 سوریه، اردن و امریکا گهشتن لحف کرنه که لسر نخشرية وقراندنا أولهية لوي باريس جهي. أولا محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم. یکم دارزاندنا هر کسی کو دستی وی د دجایتیا سیویلان و مال و ملکن وان ده هبو به هواهنگیا گشتی لگر ریخستن ناونتوی جبو لپرسین و شوپاندنه. دویم گارانتی کردن بردوامی در باسبونا آلیکارین مروی و بزشکی به ببرین. سیم قربو کردن زیاندیتیان و نو آوا کردن گند و باجارو کانو حسان کردن وگرا کوچبران. چهارم وگراندن خدمتگزاری سرکه و آماده کردن روشه جبو آسای کردن جیانه. پنجم بلاف کردن هیزن خواجهی وزارت نافخوایی جبو پاراستن ریان و اوله کردن تفگر خلقی و بازرگانیه. ششم کار کردن لسر دیار کردن چاره‌نویسا کسین وندایی. من جميع الأطراف. قيام إقليم السويداء المستقل ضمن حقنا الثابت. وزارة درفيا سوريا جي أو خال دداخويانية كده بلاف كرن. ثانيا لهم برداخويانية وزارة درفا كوميتيا بلند آيا سايا سويدايا داخويانية كراغهاندو تيدا داخويانية وزارة درفيا سوريا ردك. جخالين سركيين داخويانية كوميتيا بلند آيا سايا سويدايا داخويانية وزارة درفا نيشان بوية كدايا كو داخوازا كوميتيا كنا دولتي يا سربخوا بك لي بشترت بيجا دارزاندن ويلغوري يا سايا سوريبا افجي لي برسينا نا دولتي والا دردخه داخويانية وزارة درفا هول دايا حكومة سوريا وكا آلية كي بلاين نيشان بدا لي بخوا حكومة او دزگهین وین اولهی او لشکری هف بشبون دکوم کجی او بم پیکرن آنده. باوری به دزگهین دادوریین سوریه نینه. جمافی خلکین سویدای داخوازا مافی چارنویسی او سرخبونه بکن. بریا ریوبریه که سر بخوا یانجی جدابونه. خلکین سویدای داخوازا گارانتین جواکا نافدولتی دکن. ji 13 tîr meha 2025 ve şer û rûbirûbûnên çekdarî yên giran li parêzgeha Swêdayê di navbera hêzên xwecihî yên dirûzan û çekdarên bed û hêzên hikûmeta Sûriyê de derketin. Di encamê de gelek binpêkirin hatin kirin, heta niha jî rewşa wê parêzgehê necî gir e. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda.